nĩ ithaa rĩa Weru Wikendi. Ne wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega na ingukugwata ugeni ikiri nteto cietu ceruthe mwena arua iri tariki ya mbere ya mweri Jujwe na mwaka ni jwa 2026 itania naoni ekinya kwa ekinya nkumenyithie nteto cietu na nande mwago jugu kinya ibange nande kwamukira mwago jwa Kemero jotarara kuonwa tariki 8 mweri jwa 8 mwaka jo mwini kamano ntwetu mwari ne akureterete mambura za tuine cheto season 2 zari mambura za kugwererwa ndwembo cha Kemero motorere na kinya ontwire bwa Mumeru nande ore na kanya kagwichindira tigiti ya utheri ya mambura za na bone gukurukira guchokya bioria 12 mutambone jwa Weru digital website ascan QR code eu erekere TV ya kukana otonye mutambone jweto na uchoke bioria biu wa bichokia na wagwata bionde nande no twike omwe wa baria bagaichindira tigiti ya mambura ja ugatigwa omekire mambura ja za tuine cheto season 2 zaria za kethira zari tariki 8 mweri jwa 8 mwaka jo jwa 2026 kan QR code kana otonye mutambone jwa Weru digital na ombe gwichindira tigiti ya mambura jau amena ntitwira nkureterete ni Garato kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Keba kujura nzemwe mwana wa miaka 3 ari gutirimwa atete utoro nange na kumuntu agetirimwa ate irodene mpatho kuoneka kuthondia kiamene kia DCP kaunti ya Meru. Ene miunda ya Mwea settlement scheme kuga batete keti ya bareba gairitha kanogo karano. Mamburaja untwire bwa Meru zarazaregeri gukarika kwa ntuku 3 kurema gweta na mbere. Teto cia Weru. Mona nireto mathithio ni Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto cietu chikamberia thaiji bamwe ba akiama bakiama kia DCP aja Meru ni boketie mateta na kuga kore boke amene okeu bakwagira bange giteo kia meneke bakiaria akiama baba ugete kore anto barete gutonya kia menekeu ende baitithirwa nkathe na baumete bia mene binge bakiaria baugete kore boke ameneke kinya bagotumira manya jao kenda kuiguna na kinya kwethirwa pakinyeria kia akiama bange muthumurioki gatwamberie na riboti eje ni rwaturo rwonekere na ile kiumira kikiameneke DCP alaba bakiama betho bakishumiria na kugati bakwetho bagiciathura na gitumi kiaga guciathura barugati batiko ya giteo kiameneke kuga ja kwethirwa jaimantu ja ku affect antuba aspirant already baraba ikiamene na members kote recognition kote line of organization in terms of leading the party kurithirwa kwina antu tutikwerwa baumirite na betite na kiama gikaga mwerekio despite batu kwithirwa kiama kia DCP ikyo the most popular party in Meru County na daiji tukae antu na twire ya Meru. We are the leadership of DCP party as for now. Mwanka tuone kiama kigwitora gikwenda utigomba kuja nara kwina aspirant wa MP kana MCA weja ugokoromba kura bwena Gachagua ugo ujukia kanyorombe kura ciaku Gachagua rombe kura cio president lakini uri na ground ine na antu bawe utekanya bakanenkerwa hiyo iwezekani. Chama ni aspirants na wananchi ontobotere bago bisi DCP alinde ne mutirirwa kangangi barugo bisiji chinyombe mtu kiombe ontobra na ndirwa baketha bakirugoro bisi ciao na tukethirwa twina parallel leadership na leadership eu ika make sure
igukamata mantu yetu ja Meru na tukarugura obici yetu NDCP party Meru. Obici ere thai will abandon it for now. That office does not belong, it doesn't belong to NDCP party members na aspirant. It's an individual home na tugatigira mwene njegwe. Number 2, denda ku address coordinator Muriungi Patrick. Tuire kethira ugo ikiama kia DCP ugwitira ngugi ka aspirant wetu wangaba no gwitira ngugi. Choose one. Other coordinators, they are working with all the aspirants. But here in Meru, ugo odikairo omwe. Tuwataka kuambia hivi. You work like other DCP coordinators in the 47 counties or you shape out. Untobatu mabakirotera mithikari nturi Felicite Birere na Mugambi Manyara bakiuga baba batatu ijeka botumika kuthiria kiama inya. Kabatano kandidate wetu mithikari nturi. Ugo itukwete shima muno na igwe when driver wa DCP ndene Meru County. Wabaire iseneta Mugambi Manyara na wabatatu ni honorable Felicite Birere. Ndenda kuga atiri kiama giki kwina scheme ya kukia weekend in Mount Kenya East. Turenda butwire kabo gwita ngugi akasongo kabo ina batwe. Yes. Imantu jari groudi na mono antu ibakuiga bae no gwa na antu bara bari goro ara baku chiede tia self kana bae te self appointed principals ni onto baura to kuona treatment. Ne patili dora weja huko no mwanke derware. So nito tukuteka tukuga bakeja indeja relinquish urunga maugen ko divorce patezi winge chionde ndeja ke DCP kethero imbasi ngweka ambasi inde na uge publicly na in action na to thibitisha tu etanara tuone uote in the leadership ya mabiu wejakiretwe ugo igitikia ngabana guchwa kana ge senator kana ke women representative the same way mtoro guchwa gitikia MCA MP wote you must respect each other na kethero wote ne nkanire heshima kwa hii chama utoke uende kwa chama ingine kinyamo ne giteba kuromba na ngote kyote wa human rep kana ngabana kiebo bakuromba ite kana senator na ndi nyabo bakumebo kuromba ite no tukuromba na no toje gitinya batu kare akoye tikiu kana watoje tukathe tutotani ya watu wa impeach no tukono tena maendeleo kezo tukomba kuongoza baba dhaire wanga bana kana senator kama ndipo kuongoza Muthuri Muriuki waru weekend mutirio Kangangi. Mwiri Joantu murume wa ukurubwa gatigati ni jotirimi murone jwaruguti rungu rwa ndagata ya muro jo mwiri jo jotirimi jogi njara na bwanyuma na uthio kwithirwa na mask chibo wantereji chia thuitanwe Charles Mugendi nekirite untu bubu kirore na kuga mototigi ati kumenyeka na te wantereu akiongera omba kwithira orageri na ange na gute wantereu mwiri ni jukitwe na kuikwa na ndijojoketwe na borisi na guikwa nyomba ya gwika ku ya sibitari ya Chuka. Nicholas Chabare na Ijin Kuruki. Tokire tweguanga kwena muntu mugararo njeni tukena lolonga na tuleta kijinji twauga tukone no akariba ntora ya athoita na ntora iraire akubebara kirentugo ya munde kwithanira na onto bakiriga na aramwire egwa amuntu atakomeka na agwa kuruba gatigati wethirwa warukitwe ndagachani ya rugote barabarani akuma Chuka kuthi ntere echa Embu na mutoja atikomenyekana ontobo kojeretwe ene chibo wa ntere ino to Charles Mugendi atikomenyekana ne antu ma area nomba arai mobe na duba so twatigara polisi ikenda matha mo investigation na nikenda tupata kumenya aumite kuna no wako atiko na any physical injury unless now the postmortem nekauga the next tutamenya no inde tugosa na thirikari ikumwoko abirwa Chuka moshari kuringana kala muringe kiongo na uguno to akuma ndamu na nginya na banyuru na ni muobe na masiki na nanjala obwana thuba chibo wa mwana kariba kiuga ontobo nombe kwethira buruthikirite guntu kunge bwaya kuretwa guntu kwao nuntu guntu kwao tiena amantu umege wagagia bokaria antu mama cha monde gutiwa menya no gitwauga nuntu na gwetu security the well so gutane gwe kwena complain na gwetu gatwauga antu malo thaci meka wiki na uko mateka turetere na gwetu nteto imu tugo cieka cifu muno na twauga atele mwalo thauka ile tafadhali mtologote inatumika na watu wengi sana hata huku chini na twauga lonche roto tutikathugue mugitwikira ndamu na muntu onu nionko mwana nani nona arai mwobe na tikaitiritwe na te wana lakini kala muringange nuntu ana ugu twamukiriria
tamu yambiria gwiteka twamukiriria kuonania karasi yake ro bariko na mau maramugeraga ni maramenya abo makuru tharaki tafadhali ni maundu maumirane tutupagire njirere batie tutigatuike tukarotha maundu makuragana kana maundu matimega kwina institution mingi muno iribo kwina polisi kwina wacibu kwina kotini nuko muntu kubitiria nitucira njira iria ipatie na iria mbega cia gucuka maundu metu bandu bagucuka na njira iria itimbega cia kuragana kana gwethaga but now twatigara polisi nikenda marotha follow up na matunengera more information kuma thoita chuka igamba ng'ombe Betan Class Chabare. Akariba moya settlement scheme baugete bateti kiria nto bange gukara miundene yao bobwezete nyuma ya nto baria banenkero ithakante riu na kinyako nenkero abaruga cha miunda iu mwankene jwangirijire 17 kuganande ne bakubanga gutonya kiritha kabiu ne aranande hakariba aborete thirikari gutonyera nto bobona kubathangikira na mpwe mbere ya baria bakubanga kuthamira ku wetano ritamwaniki na iji. Ekari amwe ya settlement scheme baragwe gutire na migunda ya guka guturwa ni ageni mwena uyu. Ino ne vuva ya ekari amwe a Embu kuga magatonya migunda ri ino yao Kiavinya tariki 8 cia mweri uyu. Ino ne kuona marauga maverwe taito cia migunda ino yao miaka 9 mivituku na matire monwa migunda yao kana gwitikirwa gutura kuo. Wenye kukuja wajue the priority hapa ni wenyewe wale wanakaa ndio wanastahili kupatiwa, sio wale wanayekuja, na kama itabaki pengine watakuwa considered, lakini priority ipatiwe wakaaji. Na sijui ni wapi pamepaki. Hii dunia inaonekana kama imejaa. Goko ekari aya amwea makiugaga aria marenda guka kwa marareta mbara cia migunda mwena uyu undu uria matagetikira. Wasidhubutu watu kutoka ngambo ingine waingie sub county ya Mwea. Kwa sababu sub county ya Mwea iko na wale wamekaa huko. Nao ndio wenyewe. Sisi Wanduku, Wakamba, Wambere, Wakikuyu wote tuko hapa, tuko kitu kimoja na tukaa kwa pamoja. Lakini wale wanataka kuingilia huku wakunje kuleta matatizo watutaki. Na tunataka kuwaambia wakidhubutu kuingia watakuta wenyewe wako. Kwa sababu tumekaa hapa kwa miaka mingi na tuko hapa na tunajua hapa ndipo kwetu na tutakaa miaka nenda rundi. Na varari umaravo ya minister wa migunda niwe Alice Wahome kuvesa na mwerekera iguru ria mugunda uyu niguo ngucanio ino kuthira Kiavio. Wale ambao wanataka kusema ati watakuja kilazima, serikali mko wapi? Tunauliza muangalie hiyo, kwa kuwa wakati mwingine 2018 ilitokea njambo na hiyo hatutaki irudiwe tena. Alice Wahome, tunakujua, you're a lawyer, you're an able CS. Provide an answer to that letter by our people. Ili sasa roho zao ziweze kukulia na wajue serikali inachukua mwelekeo gani. Mariti miario ino bare maraena gikaro mwena wa tauni ya Gikuru thiini wa gicigo mbunge kia Mberi Ethiriro. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Kiama kia Umoja na Maendeleo Party kana UMP kiria gitongeretwe ni Kawira Mwangaza ni gitumirite muriri wa gitikio bunge bore na tigiti yakio uria wari Abisa Kirimpingiro ya nyomo ya lewa niwe John Kinoti ni anenkeri bendera ya kiama giki kuruira gitikio akiaria kagita kamambura jantumiri eze Kawira ni amenerete wathani buria burio bwa mubunge Mugambi Rendikiri Gakimutegi na Ijikinya. Kiama kia UMP kira gitongoretwe Kawira Mwangaza mthi batangasite John Kinoti urarari muruti wira lewa ari mururi gite kia mubunge wa bore na kiama giki nyuma yake kubuta wira goro kaingwa tonya siasani. Sababu kamwile kadiri lakini ana madogani shamba limekwisha. Hii shamba yake ya bore ni mwana wetu wa bore asiari ni bore athomera timao akorera guko agorandira guko nitucokirie mwathani nkatho. Watu tukiama ki UMP tuliona kelera kule bange balingiri kiama ibatu tulingiri kiama wetu watu bakoroke mujumbe wa mbere ndoene ya bure constituency arambere kugene go kwambiria na abiria ali siasene kujuroka kuromba kura na kuendia manifesto yawe. Akiaria Kinoti aruga we no njosho wa bore urayete go kwa bore kumo komboni igwije bore ne kwenda ukombozi na mkombozi no cia bantu kuije narwa ne John Kinoti inkubwa that commitment kubwira
ngugitugaita na ngugitugaita ekuru bakaurwa mitungi roje migongo ana bakeva mpesari itichereri barabara cietu igakore ibatire gwakwa na ngwatanirwe bure kuma MP monka ngavana monka MCA tugaita ngugitwege ntu kimwe no ntu kubuga botuma tumba kwithirwa twina thiri na kwithirwa twina maendeleo yetu jajega mbuge uju party leader bamwe bemberetu akuru bemberetu barugire itwejete lakini twebera kuma gitu eji no akuru bauma bange boga itotane tuli aja twabera atotane tweja akuru na nande na ruo Joshua au Siarwa ajo kikuma kimsa no akiaria mutongori wa UMP kirekia thogeke kawira Mwangaza na menerete utongoria bwa mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri akiuga no utongoria bwa yorete marumi na matharao kenda bore itondao kenda bore tutika kuruma kwa kenda bore tutika kuona kubaru siekanywa ayende asiende musaliti si musaliti bake tugete kinyoke ro tebonge Ndikiri tuli anto babure na tutemere ntame aleta kuroga masaneti abo kujo mbere aleta kukujira kawera anamumunta na kimindo mwana obore alebera gitena na Ndikiri takenda getekeu ayende asiende afagiriwa asifagiriwe arambe uito jungwa na raraganiye oteke kwina choke kuingumera tuli anto babure kabwe masingo kabwe masi to kwata mwijere eida to tete kwa na geko ni tete kwa eida to kato ngo tike to onete na to shoka to ngo we musaliti no ana ira mware obole to ngo imarumi yake to na kegwe o wale Ndikiri otomba kweta ine otura itaro bila ina no wole kala kinya keda to tina ndem twene mwara ora baisegeza kore ngeni yo ndo maana ndo kweta kuruka maseneti utwendia ugeto kadirira rais wa mbori kwa itaro bila mputi ile chore kalao sija ndene watu wakinyang'anywa mali zao ng'ombe mbuzi amtusikizi sio jamii moja peke yake imekataa uongozi wa Ruto na Kindiki ni Kenya yote. Ndio maana tumesema sisi wote tumekubaliana ni one term. Arambe! Arambe! Kila mtu Kenya amesema ni one term. Kumage shigombunge kia Bore nkiripotera weru weekendi nyukambetaga ki Mutegi Mambura zarazara bangi za ntuku ithatu za gukungwira ontwire bwa Mumeru ni zaremete gwita na mbere na kurikia kuringana na mibango irereki bobobokezania na ntu baria bakinyite ntere ubakiwa kinya ne baretete garune ya rais na aria barare kuewa barua chemiunda ende baitirima mamburene batamenyaga kuja konie nabo abangania bagitetera kumania na nteto iretiethirite igitamba mitandaone ore uthirikari ya kaunti ya Meru yugite baterari na nzara kiri mambura ja ende ni kuja igikake nelikithenji na iji Nege sanga gikojeri kiri mambura jarathuraniri na rieto wa Meru Festival jarazarari kuambiria ntuko ya igorokia nege kanivo kaunti ya Nairobi na kureka ntuko ya Rojo ende bobo butiromba kwithirwa bogikarika Twero mamungu jamiunda ya maumau na tulitero taitietu Ndwariani shetete na mbere kugwata mwanki mitandaone nyuma ya kuroba bainge kuoneka kieni nege kebarigari na goteza nerua ni aria video cia thimo ciumirite bakiaria na gutariria kuroba umite kaunti ya Meru bejete ikulu ya rais kenda kwariria miunda yao ya maumau na kunenkerwa taito tonto bakimanda ndo mwobo nduga kabisa no ndolite pesa tago burucha kwa tweyoyo bao tuko kama ntuko ya aramisi otuko tweze omuntu alite girina ngirire chambio ngiri mwana ambio na tishati ngirizo tinya na kama otuko tweze all the way tweze
tanto kwa State House. Kwa State House twende mwana wetu anatoroka we President Dr. William Samoei Ruto. Teu apariye twende kwa kiwe batu akatureta nyuda tukana nyuda. Leo tunajoka teu. Thirikari ya kaunti ya Meru ni ciumiritie na guciembaniria na mambura jaja kana makarika jaja igitegerwo ati gavana Mutuma Ntoi-Thinkia na itete ciringi milioni 1 kenda kugwata mbaru kiatho giki. Nyuma ya makarika ja kujiri ni baugite bo bataije kethirwo abangania bakiatho giki kababa cetha irandari kuringana na mantu yangi ya kwarua kimitandao na mantu ya karikire goro na ndenda kuwa chime bika ibithiri kura ntu baitwa Meru Cultural Center ibatu approachire bakiromba otethi no tubakiathokira papanga kitwa Meru Cultural Festival Carnival Nairobi na thirikari yetu no ntu thirikari ya kuthikiria twabathikiria na twaba support ora tu support antu barabangi na ndenda kuitwa supported cultural event kundenda kuwa batwirira turetire Bomas of Kenya Carnival tuita Carnival iturethire kiatho kireo kibangie mantu amila na kina ndwimbo na kina mantu cultural village Meru na uni ndenda kuwa nende tuuchoka kana kuthiria kiatho kiake ikumba kururwa irio tureye bandaye kuona kilimu irareo kuri antu bakwa baratumi kuri antu bareri mantu amiunda kuri antu bareri mantu maingi mantu ya State House kwethira kwi something wrong irapenere Meru County government itari involved ngavana arasistite kana aratetheretie just the Meru culture te mantu yangi kurantu bara invite kurantu baba inge barari kiathonekiria na probably kuno kwithira kwina antu bara invite na njira itiagiri. We are distancing ourselves kuma ki invitation watu turabanga kiathokiria ikirari na organizers bakyo na tutiumba kumenya uria mobilization ya antu kwatendire irathithikite batu twa supported no ntitwa menya kiathokiria ingogie thirikari ku support all cultural initiatives. Kinya bamwe basani gukurukira mitandao ya Kinande ni baciumiritie na guciembaniria na makarika ja kiatho giki bakiuga bone ngugene beti ukugitegerwa kinya kuribo barari bagwikirwa mpene nyuma ya kwerekana kabarete ya mari nyuma ya gutumiria kiatho giki. Twina antu baba ingi muno bara tura contractite ngugene ya kwa advertisement je Meru Cultural Center chabamba kweto bloggers bara bakara mitandaone muntu akaewa contracts keja go ofisine akona ni ngugire ite technique ndariwa kwa unandi uno mbeterete bejo ofisine mbale ya lakini ugeta mtandaone gwita kuga uria uraitire ngugi utire ino utirejo ofisine uti ofisi kara mtandaone. Kanyene Kawero TV Mbita Nele wa Kethenji. Ni kuma kirirugono runi otukuona kanya ga kunogoka tugicokera tukabumenyithia buria ndagitari akwithirwa agitutara ntuku ya narua kiri uria ndagitari ugeta kuraja. Nandera ino mabati nene kita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Na kwa garukire utaka kanyakika kathogika wete green yenyange karibuni ala nontu mathaizetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua
Karioka ng'entere boga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kariozo. Chua ndume kaire. Ete modugi. Ndoka imoduyo ko yotumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba yo. Zozo nane kosa. Afya Plus. Anke menye kedirire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Kiambia kwingi iko na mengi. Na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho jumutu. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Gutiye ntukingi kiretaganja amweja murojo muthongijo mugatejo thithitio bwega ntuko chiondhere ukiri nitunyunyaga chai na mugatejo thithitio na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikitie mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rumethene chietu kumakire mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toast premium white bread kiri skuru chietu mikawa na guntu konge kuunde mafuko ikuwejaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona wareteranje ku mugatejo mafuko ti mugati akiuretete indi uretete wendo utugi na nkiro cha kurijaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gwika oda turingire thimo kurukira 0722872315 mafuko bread take pride in the bread you take home. Muchama niyo kayothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenchia Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngura chako na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarure akwe nagwe. Yetu sako, your success our pride. Pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Kugwata ogeni orenge kirinteto chietu cheruthe mwenge chokera na chionkuruki na aru akireuria ndagitari mutaaramu na agwita na mbere na gutariria njira cia kurigita thina ya menopause. Otapura tugetia ntobondo kwa bakeni di medication na kore bomba kwa bagitetheka tu na lifestyle changes. Na sio lifestyle changes na chomba kwa wotetheria mwekoro na kurigeria menopause symptoms ila severe ni gento very simple na kinya mwekoro omba kurutha at any time ta rira akurutango engogeni ciake kana rira kubangira egwa ina this lifestyle adaptation. Na chini tambi, number 1 ni dietary changes. Tugire tira mwekura kinyibi hormones ta shianya estrogen ni ku affect the bones, the muscles. Akinya kwa kentundu watu kanturu ni konyia kiongo ila pengine waina ntundu nyingi kambe kutuka niko kiongo nywele tuweka very thin. Kore na a change of diet yomba kuwegetethera such symptoms. Now for example, diet is rich in calcium. Tamuno tuga bone soup. Netethagiria kuongera calcium mwere na igatetheria both the bones na muscles cia mwekoro kenamba kuwa symptoms inu ni konyia. Food rich in proteins. Nionto rama kwa kinya menopause maso shambagira gutweka weak na rira kiwa gitumira food rich in proteins, both animal kana plant proteins ikamutetheria waka muscles nonto proteins itethegiria waka muscles. Ke lifestyle changes also other than irio kore also type of exercise. Ira mwekoro omba kwa kirutha na iko ikimutetheria kunyithia symptoms cia menopause. Na oria tukuwa exercise ne bwite kwa regular exercise. Ira ko intentional kurutha exercise inu kenda ciomba gutetheria both sides, kede side ya nkoro na mikiere kama tagandamu yani cardiovascular system kana inya kede ku strengthen muscles na pia ku strengthen bones cia mwili wako.
ino exercise nacio ni tethagiria inya ku improve blood flow poreka wege kinyira viungo vya mwili kila part ya mwili the brain ikomba utethi inya ni utethi ku reduce memory loss na kinya to the skin negatetheria the skin na still nyoso with the exercises ni utetheria joints intuije muno ekro tio twakinya menopause tugaga ambagiria kuga kiuga na kaya nuntu bwa joint pains bone pains lakini ria ekro ambe akrotha exercise ino tashia utetheria bones ni utetheria the joints na iwa pains ni kenyia na cio ni exercise ta ireko iro shomba kwigwa itetheria ino cia reduce menopausal symptoms. Exercise ta just walking kuthitu na maguru ni waigitetheria muno ke bones na kinya ke joints. Ino ni exercise yomba kinya ire very basic umba kwigitetheria kinya kiwa otukomba kutha other exercise tumba tukiaria walking. Now to walking about 30 minutes every day. No tukanukuthi ukiongagira the number of steps. No okay walk just pimbi barabarani. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni areganite na nteto cia DP Kindiki gutezanirwa kirigiti kia munini wa rais kithurano twitite. Murugara augite nteto iria igutambwa ni Chiorongo na gutiwe ukajukia giti gia Kindiki. MCS Kathomba Kinya baugite bagakaria Kindiki gitine kiu na kithurano twitite. Makena Mbabu ni agutwa ijikinya. Mweba MC Sario waigamba ng'ombe Njeru Ing'ara wa Marimanti Kennedy Kamunyo na wa Tharaka Muthengi Ndagara ni baringirite ndebe munini wa rais Kithure Kindiki na bara gutwika kirema yake agapasuka kenda Kithure Kindiki atuika president agepasuke lakini mpaka awe yeye mwenyewe atakuwa president na njia ya kuwa president ni sisi tumsupport ito na amatio to yantu Tharaka na mbuga no kigomenete rutu atore mu Tharaka agairete kana gaku muntu airete kana gaku no kigomo menete ata wamwikia mugwe no tuwatire mwana wetu no tunako kainagwa imwene to that effect ikatu kwenda kurugama idete the community ya Tharaka na Tharakanithi tukiuga ya kwamba tigo we are behind our son Professor Kithure Kindiki na ituye by all means ituye rais wetu no endete na yeye ndiye tunajua ndiye atakaye kuwa DP coming next season 2027 na ntobaraba kuwa ate Kithure Kindiki ate Ruto atimo wa Tanjara ate agamuteane dia dochenjaruo era nto abungo haiwezekani. Ruto anachukua Professor Kithure Kindiki anaenda naye 2027 kama naibu wake wa rais. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni augite nteto iria igutambwa cia Kindiki kurutwa gitini kia munini wa rais ni Chiorongo na kathi na mbere na gwikarira giti gikiba gwatanirite na Ruto. Through this utie bantu Kithure thiete menya boigwa rumors menya boigwa ni fake news menya boigwa ni bantu bamatare amari. There is nowhere the deputy president is going to be retained no akegwe running mate 2027. Ndagara ni arombete atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi gutigira ni bakuriunga kaunti jengi kurombera Kindiki kura bantu bakuthiuruka o kaunti ya bakirwagira giti kia ngavana no mwanka wewe no are mothio kareme orekare na kuthenjera mukano nto no guria mukantu wenu atongoria beto Tharaka babuthure to Tharaka tiga ni kuthenjera ntomo mwamoye ethini bogeteria Kithure Kindiki kura na aranja ethini agatethia no tugitege kuiko kena maana zaidi. Kotira maana matongora Tharaka botuera kurwera itebira byantu Tharaka amana mnagani Ruto arekeruka nonto basudi bariuma wona Rift Valley bakayekamba koromba kura atongora babange bari Rift Valley bakadhiba Meru bio wantu Tharaka bokarira abo kerwera giteke wimererepu bokarwera giteke ngabana bokare moikuma njako thikwereka anto ito boyekero monkobo totere mwana oyo wetu ibeko gira boya mwire kamba na already na komori anto be kamba bainge moro badongera wa Kindiki. Murugara ni ateterete na kuga ni wake thitwa gitetera Kindiki bau bange ni baringire ithaka babange utuntu baugaga Gitongo Murugara watathime akundo kuona boko yuri ya lakini babange ki lakini tuige na habari
atu baba bathire guntu kungi atutere bakwegwa etera tugikinye tubaumure baritie mama Kagita Karambe ya cukuru ya Tharaka Boys. Want to produce all around students both academically and co-curriculum. Ndio unaona within this year wameenda nationals, football wameenda kila mahali, na I promise you God willing next year the result will be above average. Nikiripotera Wero TV kuma Tharaka, Mbita Makena Uambabu. Akariba Muthungutha na Kalimantiri gicigo bunge kia Igembe South ni borite thirikari gutonyera na kuthangikira na mpwe thina ya wagi bwa stima Ntereiji amwe na kurikiria kuthithwa kwa barabara kuria kurungamite gwa Kagita. Bakiaria ni baithurite wa Kagita ni bethirite bagetera utethio kuma kiri mubunge wao John Paul Mwirigi ende gutikio bona kiri mathina ja. Dennis Mugendi na Iji. Ntore ya Kalimantiri inture kilomita imwaki kuma mushino maua gicione kyo bunge kia Igembe South. Intura akaribaritanitie mantune ya gukiri uturo bwao ngerekano urimine na kinya biashara ende intura bagugurukira thinene inene ya kwa stima na barabara injega iji moye kirwera mina gutirwa itarika untu bakorotera tongire bara bathurire ari mubunge wa gicoki batu twina thina estima kwa totoria Kiundune tuteona kinya Wero kwa tweka muntu agenda cinto into twake Kiundu ke yace bakwendia na akainga na rerua uratauga mauta nayo yaiteria tutumba kuwa itocokere mauta na arataumire kwa mauta barabara yetu ni thuki muno na barabara yetu no ntuthuki o no tuthurana indi tubaterete kubwithurua turiganwe. Dennis John Paul na tuteyanirio mundu ro Kirumi imuntu twendete boboya tumwendete umwenda no ntubwa githomo lakini kenjira tuteyanirie cionthe njira ya yetu nekete meu na ikabwithirua kinya kintu kidogo lakini yonthe meuira yetire ringi na kibua atuteyaniretia itora sigethira atugandramana no ntuboboya burabo mo twetherie no ntumuntu nethera getha chebo moboboya bonge bothoku lakini utererwa njira atuteyanirie kabisa batu tutethio tona kumania na nene babe tutumba guthura yontu ya MCA njira hiyo bati kwithira itwarira cia kumania giva John Paul na plus street light hii atwekirira yacio ira ciakanire 1 week na ciamba kora iminau ira mtu etakuwa akundwa kathiara kinga na yui munau yote akanire site akiumia kimwe na inya te Wero na bwe cindete ato cikagenda cua ndukene 330 na ni bagwita bagea wikira ba ntetu beta baba John Paul bagwita bagea wikira lakini bataibwithia na mwankaru areto tona Weru na gatoka ukistima na gatoka ukithimu to gya gusanja na toronya onto anjegila lainara autunya na kwire ciura ni maubatu bakuromba gutungatirwa ni kienda beta nambe na muturire jwao takawithire bunga John Paul na batigo ya tubwithirie barabara umwanka kwina mara atiethire no tunegirite mwaramu lakini ya bwithirie yu mwirani beta wa ndaktani kiramana kana ndaktani musani wala kufa gafufuka oguba. Dennis Mugendi, Wero Wikendi, ntore ni ya Kalimantiri, wadi ya maua, Igembe South, County ya Meru. Nkatho cha mwanya yogwa kugwata kanya gaku na kugwatanira na bautu ekere nteto chietu chero themwe tutirimane tha 3:30 nkumenyithia ijina inge nkuruki etana mbere na gukenera mibango ndene ya Wero TV. Ritwa ni Maureen Kinya, muona ni rito mathithio ni Maureen Kirimi. Eje ni Wero TV.